إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا أرحم الراحمين. مجھا مولا لکھن جے تعداد میں ہی جماعت ہتھرا کھڑی تو مٹھے مالک سڑے رہی ہے. اساں جی حالت رحم فرما، اساں کے خطا جی معافی ملے، گناہ جی معافی ملے. مجھا مولا موت سب کے جے مچھاں بیٹھو آ، جو وقت مقررہ انہی کو ٹارے کو نہ سکے تو فرض ایو آئے تاکہ نمار مدینہ دیکھار ایکڑے پرن جو پار دیکھار ہتھ قبول فرمائے. اساں جے درد جو داہوں، اساں جو آہوں، اساں جو فریادوں، اساں جا صد، اساں جا صلاۃ و سلام مدینہ طیبہ میں پہنچا، آمنہ جے لال وٹ پہنچا، بطول جے ابے وٹ پہنچا، حسین کریم جے نانے وٹ پہنچا. اللہم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ورحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. اللہ